ena ye me say saa na enamfo bone e de wo ko hawo mu e de wo kopie baabi a wo pese obepie ya ye kasa me se baabi a wo pese obepie anase baabi a wakono de ayo hawo e de wo kwa kopie o ma me akosua se wa court just recently file for letter of administration over that the Lumbas ejapade, meaning say ononkote na yemano saa tumino to make decisions over that the Lumba ejapade. Muamunim sa ashase no a maami akosua say wa before ansa no be file no ni ayedi hye ni ti maami no it's as if say me say owo either say mentally delayed. I'm sure say maybe something mentally, maybe she's not herself, whereas other people are also manipulating her to get their hands on some of the japadiano. But I think say because of ononso net time I say oba or person ni kunu no wu, because in Crawford Saliman e can sing be pa. Ma hu se sister bia ye video US o se maami akosua se wa US so ye hwo ha bra enti amanfo na de do enye maami na efrefre nkrofo na akosua se wa ono amu kasa se na otim kasa onti se ye mu bi no na mafa hu na mu di maami na tamhwe maami o se akosua se wa adwene nya adwuma wano fa twitwifom wa hu wano eda ho wano ye fite sa wo se kura wo sore wo ntwitwi fa wano se fa twitwifom he Karma will judge you guys one by one, and nature will speak. And if you are free year, I say, Mammy, I say one for Odobro nation. Mammy, I say, one meaning so do a rad and only my rad, and ye mistake it da. And ye mistake no crana make a show no dobro new on Kitadrin power. So Kitadrin power one, and can want me near me woman kunufun so, and far more must say. Omofa megu social media me do no akuma atem enti maame okwa akofa wiase nyina bepo wache wagitu facha no but enkane ma wo ho ye nipa ye nyina mfonso ebata ye ho but and try that so be welcome akwala no as your daughter. Don't do it because ukunu na wawu no mumi se odobro ni se eba ne se na Lumba wuye eba ne sen edi enti na oda wontimi na me mpese me consem too much you see you can physical nti enko spiritual eba ne se na oda wontimi na osoro fe nuro no wadwale ene nante na wanante edi enti na wontimi ntina isle gon fie ho boni ekum nipa wodi boni inti Lumba na munim na watimonim Lumba na wabɔ nyomu a abrofo nyina pɛ na asɛm na ɔmodɔ no Lumba na wapagya Ghana din even the Akan edi that say the language Akan no dia bɔ nyomu ama Ghana din ye pagya ma yenim no as a legend. Lumba na moti this is a typical of Ghana for. We are typical of Ghana for who a dear ye fofra. Inti no hini mua timi kokan sem hunu say. Inti no hini mua all of a sudden. Or hini no ateni with. Now so you people were with that Lumba all these years. Any odo broni. All these years. You see, this makes me think and reflect on how I'll be beneath a prayer. Hey, ye nananomu. As I say, ye national day, ye the kind of silent wokronum about slavery. Obeka na say mi wa me katamanim. Abra wonim so obewu na obewu ochana. And some na social media no, karma will take them on. And some na about social media na, ma ten and some na mutu futuro gun krofo ni tu futuro gun krofo ni no. Me dede bia me ka kire mo sa kwala no na mo ha no na onye na dwen se mo amugu social media mu di atem na ahyaweni na emabasia timbet na social media ka twemu sa twem edi temu ya kan se temu twem woni twa asere kra de eno de eye normal me peka pa woni twa asere ya
besa wo beka kasa wo ba bi ti sei wo ba bi ti sei wo ba bi ti sei ntu mo ye ma amania bi mo ye ma munum nyansa mo ye ma sabie tete mo ye ma Mr. Mami Akosia say about Ghana no. Still na no reaction ekoso no. Amanfo tuja. Na kunani no gina ka so yi. Obeti ahwe o. Kunanu ne wa hyehye ne nsa no. Enkoma amanfo di no. Titiri ni Timodobro ni. Ya mami bia ye friend no em say TikTok no, ma won say friend Lady May. Na ya mami atuja bi pa na odene pa. Na nsema mami ni kan no. Dache hima special hu ni say mami no nso wankasa yi. O chese mami ye mami anase mami Akosia sewa sebe so na dwimu ka no na wo hwesi na esi ye na wo dwene wa wonte ase me pa chotie ne nsem na o kan no na drop your comment in a professional way that him special ayina no wayina no Ghana for emom eyehu nia mami Akosia sewa eyehu ya koyese sebi omo de omu kunu no mu ne omo manom koji nduru ni bia mami Oba Ghana no 1 week no obi ehu ye say na there was no problem. Mami enamfo bone na ye me say saa na enamfo bone e de wo ko hawo mu e de wo kopie baabi a wo pese obepie. Ya ye kasa me say baabi a wo pese obepie anase baabi a wakono de ayo hawo e de wo kwa kopie o mami Akosia sewa court just recently file for letter of administration over that the Lumbas ejapadiye meaning say ononkote na yemano saa tumino to make decisions over that the Lumba ejapadiye muamu ni msa ashasiye no a mami Akosia sewa before nsa no be file no ni ayedi she ni ti mami no it's as if say say owo either say mentally delayed. I'm sure say maybe something mentally, maybe she's not herself, whereas other people are also manipulating her to get their hands on some of the Japadiano. But I think say because of ononso net time I say oba or person ni kunu no wu because in Crawford Saliman e kan sem bi pa mina mi kunu ewu a there's no way say you me ba say you me busi ni wu na meti wo wa no say ni Saliman kan no enka me ne gina court anka metwe na basa anka metwe no but mami we ni Saliman akohoge that means say amafo mo hwe ye o Ghana fonso a up to today obroni ni ba ye nkromu na ye be ye no obroni kokko ma che na ye di na chi cho ti se de ne ye hui Ghana fo asabi mo akono de bia ne wo obim de bia ne obi soro obi amane wo obi areho obi bribi obi nsem hunu de bia Ghana ni is always going after the things that will not benefit the country no inti obroni ni ba ye nkromo oba ye ne nkola di na chi sana sese won se Ghana fo di na chi hwe maami ani kunewu a wa ba areho ba kokore ni nanim ogina ka so esa na dwene nya dwuma mame. I'm telling you, the woman is not mentally sound. This woman is hugging everybody who has spoken very bad about the same person or per se obe jine japadi no afenso the only thing a woman we any so any needs as the people behind her is a japadi. The whole thing is about a japadi, isn't it? She mami Akosia sewa okwa away foreign country hono
ni ra Kofi na amane na they still think of Ghana. Said your brony June said Ghana for Obibini Jimmy no. Mammy Akosia for say yes, a bibi for Jimmy and a Ghana for Jimmy and they are behaving Jimmy mu. Mammy Akosia think said your brony ebefa bibini injapade ediko ni kuromu ebe ye basa betani ye paying for against us no. Ghana for akuma kotani to obroni ni ahoho de bakromu nti hwe maami akosia sewa why ne ni maami we nti lumba na munim na watimonim lumba na wabɔ nnwom a abrɔfo nyina pɛ na asɛm no mo dɔ no lumba na wapagya Ghana din even the akan edi that say the language akan no dia bɔ nnwom ama Ghana din ye pagya ma ye nim no as a legend. Lumba na moti, this is a typical of Ghana for. We are typical of Ghana for. Ghana for who a dear ye for fra. Inti no hini mua timi kokan se munu say. Inti no hini mua all of a sudden. Or hini no attorney with. Now so you people were with that Lumba all these years. Any odo brony. All these years. You see, this makes me think and reflect on how our bibini a prayer hey ye nananom as I say ye national day ye de kind silent wo kronum about slavery. I'm telling you because yankasa yen krofo in a cold blood yan kum yen krofo mami akosia say why na nim no why na nim ne bre but look at how Ghana is willing to sell lumba over mami akosia say wa we echere say Ghana ni won se Ghana ni tukwan a okoton na mamre okoton na mane yeti kuronum kura no yempe yen amane ene ya amane obroni obianka wo se wo na wo ye the wedded wife a wo na wo ye ukura deben certificate no wo ba ye no poster certificate na ya ye kura wo what a gimmick, what a joke. Nanka ube nanka ukro original certificate kwa tuwana ukoye no kwa pre to me enuntina ya omode no hi omaka kire ne say onko back no onko consult with the rest of the parties no onko consult with the family onko consult with the children mami akosua sewa a sacrifice no ne yemu ma for japade. Way is a typical way is a clear signs. Say mommy way. Daddy lumba ne poison no is as if say mommy way ni mubi. Menu amon fan kwa dwendwem. Okay. Yede ba kwa dwendwem na amanfo react. Ana mo say da che ma agya watwe na konwa ade asi ho a sese ono so kire nsemu na wa reply ya mami na de di hon so ode nsem ba komienu bi di tudwa. Na amanfo kaso odo broni ntimi ntena isile gonfi ho ade de na wo mo bi hwe na wo ho ana da che hema de nsem ba komienu batudwa ho ana afa suso da che hema ko so di nkomo kire se mami akosu asewa sebe nipa de fom nipa timi fom ono ankasa osi wo no one amanfo kunu mu atwetwe mpena pen an okunu afiri mu erade emfa okunu kransie oni amanfo kununum bi omo ya waafo nso atwetwe mpana nemo ade ba ko nifo obuo ne anidie efama eyere no odobroni enye na adwen so be bibisa amanfo se ebe yanka echewpa bi ne ade enko mfama maami akosu asewa dache ma se dabi sebe odobroni onkura akomapa onkura adwenpa eti se maami akosu asewa ye na adwen se odobroni enfa dwato bi mfamra ba me no hwere hu ye wo de wonye chewpa na bet so be kan pa ba no pa se ne ba se bi dabi emma ma me nye bi da yanko ne kotie nsem no mu nkyeremu da che ma special no ai Denmark abonte so say everything I do is special oba hima me chiao me pacho kindly drop your comment and share the video why odobroni ne ma no menya sure say thank you so much, God bless you ohima
wa wo send bi anyame nhwa odobroni ne bapanyina no menya sure so wanya 18 years nti wontimi nsan nti odobroni ene besan ama ne ba no so odobroni nim nyansa ko beda maame akosua se wa afom na kanyame be hyira no ye ba ne be kanyansa se dia munyi yi videos no fa mare nkrofo so mo mefre ye ntuyefo na tifa so ne be di atemo de a wo se ye metuyefo odobroni ba boy no menya sure so wanya 18 nti bibia odobroni ne be yeden ebeye. So what you say because a yere panyini or no ne ba panyini and anko odobroni ba because odobroni amamre kwanso ne court no ye nware no enti wontimi nsan but enam se ne masusu anti bibia ye wono odobroni but agimefo amudi odobroni achi no mun kanyansa nkyere akora no emo mafom no ne maame ne nye bibia menye sure se kusua se wa obai so be prejapade but emra kwanso wenya amamre ne amane o weye emra a wukunu wu a esese woye esese wo court woni abusua no na makoso Afre David ansa na mwatimi akopapa ne niema ho mepomacho me wo library mabash me sua de kakra na me kohun kwase abayi video na amama tiasi ma me ye live kakra intimi mpeke mo nyambo ochena me wo off ye life ni amakwa ma obia be kire na adwene oman no mum yensuye nyansa enema ekoso o man Ghana mu no ano odin maame no ba wo ba ya wo betena aka so no menye sure say ne pese ofre obi azem mfa ka mehia me sese sunyanfo na menua no mabrofo bi no so aye video say omu hia no wo Ghana ayi sunyan because ono so ne fans ho eye sade omahu maame no su ene na yere ban na manfo ankasa organizing mahu se sister bia ye video US ose maame akusua se wa US so ye hwo ha bra enti amanfo na de do enye maame na efrefre nkrofo na akusua se wa ono amu kasa se na otim kasa onti se ye mu bi no na mafa hu na mu di maame na tamhwe maame ose akusua se wa adwene nya adwuma wano fa twitwifom wa hu wano eda ho wano ye fite sa wo se kura wo sore a won twitwi fa wano se fa twitwifom he Karma will judge you guys one by one, and nature will speak. And if you are free ye, I say, Mammy Akusua say one for odobroni shaniyem. Mammy Akusua say one, meaning so do a radi na unima radi, and ye mistake da. And ye mistake no crana make a show no odobroni on kita dream power. So kita dream power one, and ka won't mean near me woman kunu so, and far more say. Omofa megu social media medu no akuma atem enti maame okwa akofa wiase nyina bepo wache wagitu fache no but enkane ma wo ho ye nipa ye nyina mfonso ebata ye ho but and try that so be welcome akwala no as your daughter don't do it because ukunu na wawu no mumi se odobro ni se eba ne se na lumba wuye eba ne sen edi enti no oda a wontimi na me pese me consem too much you see you can physical and you spiritual eba ne se na oda wontimi na osoro fe nuro no wadwale ene nante no wanante edi enti no wontimi ntina isle go mfie ho boni ekum nipa wodi boni enti maame kosuna swear wa Afre David. Don't let anybody make you feel like you are doing something wrong. Afre David, you have the right to do it because oh ma. Bemano, enema bebre o ha. Mahu videos be on social media according to Lumba deben fosu and then akusua sewa fosu. Mudi na one documents and so. Uncle Afre David on sabe de aka woniema. Musabe de aka. Ana mo amudu odobro ni achi mo ma nti asese Lumba onene wo ma enti no matter how die nkwala ni deserve no ye de be ma no menti ase se mayire mo ene ofaje japade isle gon fie no ma me se wa ene obetimi atobi okiteska sesi a obetimi ato isle gon fie enti enye ne intention no bet die mrada no wan fanto a efiri to ti munsusu ni maame na tem hwe
madam nyame obetwia woka enyama abeka kire mama akusu ase wase na adwene nya adwuma na wo adwene ya adwuma hwe wano a wode te ho wadwene eye adwuma hwe wano a wode te ho nyame betwia mo kama kwan ya mafaso edi mama na tem nyame obetua mo kama mo mpe nokre na maye mo hu nipa bi se bone na mbe support oman no emrana o masiniti ase no ye nyina na da ho mayen na na kosua wo se amen big amen. Thank you so much. Me ma ware pen madi kuna pen me kunu wiye me nka se me ni nkrofo kuna na meboa ma ni ba kuma ma di bi pa nkrofo kuna chi ya di bi but uko obi kunu ho a respect is a reciprocal. Eti de me pesa me ka kire odobroni no matter how the condition ne ma ewo access to lumba ajapade ye che bibia e ma ne ye first ansa na yere so far as woni ne wo ma so ware wo wan ware wo so woni ne tifio woni ne ntifio o ma benya o mo hye entimi ni de enti a Ghana fo bi tu mfuturo gu social media ne so e kire akire bone free o se maame akosi ase wa won fa odobro ni se ba de odi aye ne bia minim se maame ne de ache no but ontimi fa ne nye ne ba da me nam kwan so a me ba adwuma videos mienu na ma hwe free ba ko na wo se maame akosi ase wa emfa nche odobro ni ba ko na wo so o san ka se na wo de na o cancel Frida, everything you sow in this world, you reap. Every fucking damn shit you sow in this world, you reap. Monshe bibi ye. Mu di mame na tem for no reason. One, lumba wo ye no. So natural data mun continue. So when natural death na nipansa ehjem mun continue. You guys you pay for it. And we betena cancel and we pray japade na ko me pray japade obi ni kunu mobra na from nowhere osimafa bibia telephone kura ukunu telephone kura no ka woni kwan se wo som until say bia bibi na busuafo ni hia bibi maame wo ukunu telephone yi code bi ebetimi dia akoso hwe amamra ni amane kwan so ukunu wu a edan na nka woni be ma ne tim kura se yetum ne ma ne tena dan foforo kopem se afe be so am ya bebie dan mimi nua boy kura wo mo bra no ye kosie no ya topunu no safo ama obi kwan so ora dem until afe ansa na ye bie na busuafo na wo right say omo ne yere ne mani nyina beko na yakohwe nkrata mu papa yi wu ye ne nkrata nyina gu abontere ye se den ene ye se o se yensie no o se yenkata nanim o se yenyese hwan hwe odobro ni mama nka bibi nchiro omo mu du wachi no hu omo wanhwe yi ada say wo be patre wu ana wo be da prison fa hwe wuti because one oni ebusu apanyino no se papa ni wuye ene woni nkrata mu say owu a yenkata nanim a krata lawyer nene mo ehwehwe saade ni mu. The answer is no. Ese say ko high court o ka kire o viber se owu a mo nkata nanim hwan na ye witness obie nu obeka kire na ere se mi wu a me katamanim abra wonim so obewu na na obewu ochena enti ensam na gu social media no kama will take them on ensam na ba social media na maten ensam na mutu mfuturo gu nkrofo ni tu mfuturo gu nkrofo ni no me dede bia me ka kire mo sa kwala no na mo ha no na onyana adwen se mo amugu social media mu di atem na ahyaweni na emabasia timbet na social media ka twemu sap twem editemu temu ya kan se temu twem woni twa asere kra de eno de eye normal me peka pa woni twa asere ya
besa wo beka kasa wo ba bi ti sei wo ba bi ti sei wo ba bi ti sei nti mo ye ma amania bi mo ye ma munim nyansa mo ye ma asabi etete mo ye ma asabi mu wokunu edida o machi na ka mbetima betena social media betomo yonko ba ho ede niema ensem fata amia wo ba kra meti asem ni bia na me nsunu mu na me ho adwere mi se ti emema omumu yesen ya niema na ye tu ye yonko ba ho te sesabi ye wono ho na nye bi na wo ye enti mo pese emema na omutie ye nsem na ye kafa ye nia ye hono mumu ma asen Mama yen respect ye ho. Mama yen respect ye ho. Na de me pesa me ka kire. Mumu binu amudi ma me na tem so wabodam no. De maka fa ma me no bia is back to you guys. In Jesus name I pray. In nature I pray. Me sorry kra na man nanti nature. Me enko. Because me I prefer say bibia me ye bia no. Nature will take its revenge. Abusian fonti de meka me mpai bone say atam bebreba o mudi maame no nature will speak because asamba ye nyina ye beka bi beto beka kire obi say wabaga na be preja pade no abetena kaa so na ko ba no ko metena wapampam obaye no wapampam ena ko metena ena me ka say sunwan ni bia ye video wo se brabono na bono nso wo adofo wo ha ye nua bi wo US madam no so ye video maami akoso asewa bra US na US nso wo adofo wo ha enti o se maami no US ni no se ya fa wo ka nyina ba bia wo beda entade ni mpabo a wo be hye enti eya moya ena na no me ka kire obi sese odobroni ye papa kanani muteye nka bema wo ne natsena a Ghana fo binu mu se wa bre lumba ne nyum bi no oboye no broni e mewalo hey Ghana ya dwene nipa ya dwene wo fom edoso wo man nu edoso chen omo adwene e wo soro se kwadwofo su sede ye kremu se sa abna ta na bre lumba ho no se eye sa kakadwofo so wode ne bonyum lumbe wa ayi friend say opriga ta bre wa bre
Prince Ale wabre. Enyum ben na Prince Aladdin wom. Enyum ben. Ena kodwofo su. Ebo ka kire yen se Prince Ala wabre. But wo se me yira kosu ase wa mate sika ware no. Abusuafo se nyame ma me firi mu a. Mu ma mu re mfi akosu ase wa na wabre. Etika no matter how no. Can no matter how no. Odobroni su din be den. Ebebam. Eso wasi broni e meware o. Broni e mewalo. It means broni wan ware no. Hangana for. Ebi mu madwene wo fom. Ebi mu lumba is a prophet by itself. And an insem nyina so de ye nwom to. She media me pesa me ka kire. Ye nuanu mu binu mu a. Mo betena social media no mayere mo na mo ha mani na mo kansem. Nature will speak. Na mo de mo te ha. I have said it. Me na minim krasa ko hye se we ba Ghana. Ama bibi se cry den. Asi. Bet ma ka kire mo se kodwofo su. Obewu no. One, odika pa ne yere na chew. So what I say? Odika pa ne yere na chew. And two, or cancel bebre gu asase so because their cost no wan straight away. So what I say? Their cost no. Thank you for love. Kodwofo so wan straight away. Enti broni e mewalo. Onu a ogina ho apapa na iwu nyina no. Ohunu nsam ekoso. Enti mu de mu nkoso. Na mu ntun futuro. Engu nkrofo ani. The nature is there. Karma is rare. Na nyame obefa na kwan. Nyame obefa na kwan. Okay, mapie. Timi hwese mo am wa ase ho no metimi afa mo. Patro mo am ba ase ho na me say. I try some pick him up better. So my name some more free so. Hello. Hello. Hello, mommy. Yeah. Yeah, good morning. Morning. Me higher morning. Yeah, I'm in my morning and 9:44 Patro a.m. anopa ye ka. Mami yo da machi we. Say me nam ko hu ni video bi a. O se akosia se wa adwene nya adwuma. Na waba Ghana se obesora free David no abetena car so abede. Ah wo mami na ta. Eno na me kire madwene. Se mami no wo kwan. Se ni kuna wu no. Osua free David. What me ka se obi kunu a mo osura free David. In what ways? Eno na me ka bi. So opese wo kire wadwene betima kire wadwene. Mama, me dasi enya dwuma pa wo. Ma kosi asem. Ma kuma ye me yasa be 8 months ni. Na mama wonim. Ma kosi ya wo hu. Oduru Ghana no. No think e ni gina excavator soro. Excavator. Esoro. Nenka is half if the free yen. Wo jana pampam. I was excavator na soro. Nenka onwa hinka chief mano. Mami, me say wo tilumba nyuna wo bo tirinko a. Eye mami no a. Ti mama what the wonim and one now can say nature was speaking. A pioneer nature didn't have a fast woman, I mean, we won't. Be no more. Hey, that's how about what they were chilling. Mawa, I didn't get him to ya. Show bar, penny, I hear I even say, yeah, ring the moon. The finish a name and penny, finish a penny. How about you? Yo, Bama radio over. See, Mama, show him someone, show him someone in my old bar, show a bar with her and penny as at the greater type. Na me say e kwan nature de manu be fa so no man we minimum pa minimum man we e kwan nature de be fa so no obi hu na mpa mo France who France na mami we so why pacho why mami no why Canada all kind of crowd wine we kasa yeti nature on ti mama what the American say, you know, I have been crawling from time. I'm here. I'm
What they me tibasi mo. Mesa mpasisi ya na minsi. Mate. Minsi ne ba. Yo. Abusuafo. Ye ka ya maame akosua sɛ wase. Na maame se ya maame akosua sɛ wa ba Ghana sɛ obesra Fred David. Na adenti na obesra Fred David. Maame wo so ya awuraba o. Maame wo so ya awuraba minim sɛ Ghana awurabafo mo te abrochire. Sɛ ye ka Jimifo GSSP. Ani Jimifo ahene mu a yan Ghana fo binu ma ye wa abrochire. Yan ni edi kan. Woni mu ade a emfa suku kankan ntina me ka sɛ Ghana akrachi fo nyina me ntu sabi o mo ya akronfo. Me ba ye krachi ni. Me ba ye krachi ni wo Ghana. O ye degree holder. Enso me ka me ntu sabi mi sister kunu ye krachi ni pa mu krachi. Enso me ka me ntu sabi da bia no afem da ache hema. Wo se Ghana akrachi fo ye akronfo. Yes. Biako school. E de ya de pa. O man Ghana. O mo ko school de ya de pa no. O mo ye few people. Very few people. So what you say? Mami, since I'm in no kremu no ho say o ye raba. But I can see say Jimmy ebata na kuma ho. A friend who say o ye raba. But I can feel say Dachima. Jimmy bata na kuma ho. Yes. Dachima. Yes. Dachima. Apomoy. Yami adum na ho ni Dachima no nyode. Dachima. Me follow for Facebook as WhatsApp, TikTok eba. Dachima. Ono asem bebre ama me hye nyame bebre o mabrabo. Dachima mesraw. Mesraw me nua ba preko peno. Mesraw pa mesraw. Woni me dia wo kura. Mesraw Dachima me follow Facebook o. Ache ansa TikTok ebe ye popular. Oza me mfraw sa da. Mesraw wanyame mu. Wo enimi di ansa lumba ne akushe sewa issue ba. Obi ka sete wa ebe ye me ya. Dachima mesraw me de Nyankopon power chaw. Dachima me me ma me no prekupo tie. Me nua ba no me ma mesraw wanyame mu. Luma no wasemi wo wani mi die wo platform dada ansa we ba mesra wa dami mu mesra achi ma mi hu sa da mesra wa dami mu wo yamba mu oba wutumma wo yamba mu oba wudemu prakope me ka de bi kana de Japan ni issue bi ba wo frɛ obi wo ka se mi kire no nipa ko no se ma me da se mesra da chi ma se na wo ka kire ye tie no yen so sa Luma issue no wo dada wo platform dada wo ni me nyam dada ansa we ba me procha mesraw Dachima mi bu pa obi ka sa kire ba ya me ya mesraw you are again ya say mesraw Dachima mesraw me ma me won say me ka kire say me the Facebook I will hold the man, sir. I end my life. I can't do that because more viewers also. Minia Bema. I get Mama we know. That's him. I'm telling you. Lumba semo me can akoko court crowd no habam Ghana judiciary do mo ye masa won kan we pound kan okra we nkofo papa besra me na me ne kasa I'm telling you obua wonya nkofo me na me ne kasa no wonya nkofo odo ne fe the platform dada me chese wonya odai say wonya dai asem na ba o kan bi o kan ye ono oni ma asem make no nim obi antimi ni natem obi di natem a ebe ya me ya me obi di natem a we di natem a yenso be di ubi udi natem a ya be di ubi ono ya te sa I'm begging you no boa me mama no mami kasa no because minia mami kasa wadi obi atem I'm telling you this
Baby, I will fino. I mean, person be better than Baby, I will feel me, mamma, no. Until my so life, I make a such. Yo, Martin. What do you? Me, mamma, no. Me, Facebook or once, TikTok and neighbor. On the mamma, no. On my mamma, I'm telling you. Listen, Martin, Papa. Dear, oh, my, come back door. I'm going to buy for. Come back door. We are by for. What dear? Come back door. No. Come back door. We are by for. Asaba okay badwen ba sempa so bia be fe foto me fi no obetu foto egwe no onenam ko platform so I know what about you to me fi no me o start na so wo kahwe o eden waka wa hanum se obi di watem me answer na utufo me answer na be hu se me pato when the reason why I make us asem no asam na aba no obi tufu obi kanyansa sam atire obi anaso obi kasa atire bia na waje na no esifo ni mi pa me mama me That's it. I would your TikTok they wouldn't even know. I'm begging you. You wouldn't know. Obi di na tell me US. You need masa wo be yi ma me pedi wo se mo nka de obeka wo se mo ka na ko ma so ade de ade my shani mo na di na tem asa mo ka oba life na me task on ka samba no be da obi abedi na tem ah ka se na so ka samba no kura ni pa ko no onu so wo deserve say ye wo di na tem dia ah be tell me ma me no wo ma me wa ka samba ne wo ma me ka samba nipa bi a yem no that's the problem. Sanka o free say ma me ba Ghana no banko nya support ma me ba na ma me nya support no ne ya na me that is not oba adisu oba internet is ne from Facebook no any police sa na me afuna me wa silence me that is ma why sister na ba ku free ma nya hwe ma no nko na me kra me nya mre sa say Ofri other camp no ye dey. That ma ba no ne ho hye no. Ya teso aye that ma we kunani da bi ordinary story ye dey. E ka da bi a waka woni bi wa fam. E na wo ye dey. Me maame. Una to telephone ma no ko di free me. Ofri ayi ofri tupa ka bushiem. Mama no tupa ka bushiem. Na wani abre hu pese ma me ni nya ne life a o ye. David no bet ya ka chem se me nya me life ye. Sister. This that man continue no was made that the bi anim. Sister no da wachi no. Wait mawu. Sister no oda wachi no. That ma bu wadada. Ensemunu sa. I don't mean tears you say abrochifo bebre nyanse. Aye me wan wasa abrochifo yes ah. Bebre mama pedimu ya ode ka wa hye di woni won kanya sasabo da David bena so onim kasa bo ni kasa so ensisi ni kasa so kran san so wa ni kasa nye Ghana for eyin woyemu ekan woyemu ni yesi dan ya nya foundation mama yakoso ya no ye Lumba foundation mo na kamu ya wuye ena wo bi problem ti be sie no just me tiasi ena tiasi ya ba wunu kuna ya mu be ye ena wo bi problem ti be sie no ena tiasi ya ba wunu kuna ya mu be ye na wo sie ye mo ti be sie no wasi ade no so no kire ni afafra mo koto nipa ne nan so a twintwan what be that na we nwanya nkrofo support wo mo justice ama Ghana enyedi ye beka ka o say justice private sano no Sister, what you have kan ye waduma ye tase ye waduma
Obi had the man why yes you be man woto from Facebook. That was Me. no grant ni e Ya wa ye tiri wo se akọ na ya fo ye. Ya wa program. Mami wo ye wo kasa wo Ayi aboa bi o na musio ma e wo kasa wo kasa wo di pattern. Ati ma ba ma na ba bi ase o mo sisi wo. Ati ma yo program ya ta ase. ma te me da ma te da shram for mo crash. e wa ha ye support ana omode nko kese we have to just what say 17 years na boy na dey we na machine pa na ka se mame party club chire ba na odrukodru no the camera scene is Ghana for me aba ni me ku kwa hoda obi a me bi na ye kan e twam through with the atoma me so say good 17 years we see ni ku da na Ghana tibo nkoso na omoji asemu edi nisi asemu etime shama kuma sa bi wo ya me ku jasa o ya de o helumba brand ya o ya ba me ya katakata so wa ma bondi amekasa yen hwe Ghana for Pacho wrong person am you was here na. Fia na wo se usi no no wa ko. Asimi o mama. Oh. Kafra. Me pacho wo betimi aba na ma side what so. Why? Mr. Ofache me pacho. Mistake why pacho. Mafia. Una say we shi for more. Ma disconnect to why Kafra. Sister, me pacho Kafra why fache me why me pacho. Nana Asha. Me pacho what fache me. I'm sorry. Me pacho do kasa. Esi kasa. Nana she. Na jin true we. Mami Brasini we ya wo dey take Canada wa education food. Na omo mo yes anu omo ma educated so omo ye mama abetina Canada na ye de bi di omo na omo kan yankopon twi omo ka wamba amen ya ayu ko omo Ghana omo yere mo ba bonten ya mo brand de we sia ye brand ni hina kofom personal ye nu aja ko ye bonidin a na obi esole ene ba fom eni ala wen ye bonidin a esi aba fom eni ko kuma no aba fom because omo yere ba bonten omo yere make sure omo si fom na mame enti when na ba no na ni kunu kwa akoda no aso camera sini so obi na ekuti asawa no lumba ye de baba enti na me ne me gu koda enti Ghana for me bezo obi ehu ni aba mame na mpekasa na ya na ha eni bi aka Ghana judges for the no munyame odo moni na mo pese mo ku mame ye ni mase anu echi enu na me follow siga the comment bi o de bae enu ti na ma mame ko se wade nsa no ko ya lumba fra buchan pese ma omo nje because hwe lumba japade wa ye nyina na wone mame no ana akambo ma omaye na lumba se osuro se mame ni jana japade obeji ni nyina ama no wo ana ja be mo odo nuku na ko ojoje na no fa na ho na we na mimbo bi anya me ya se sabusuan pan ni kurasini no me ya se me kan ta se be se me kan abusuan pan ni to park a woni mi ansa pan na ye de wa gbi pan ni abusuan pan ni de ni se wo de asunje na ba fie okay chene na de mu me pezda papa na kaza ena ma odobru ndi eminim na ye ko si asawa wo kon kran ya ye ko ma fried rice ya ena ma papa ya adwen sai afi wakasa wi ansa na wadwen ho na ye hwe ni bibia ya me ya pa kwahwe apa bi ma bucha mo bode ko si di ade da me se bashit ni ko yinu post man e de basin zen mo de to ye Ghana mo de domi bia wa ba to mo ko wa mo ntre ba bi si ba nsa mo ntimi nkyere mo si twintwa no kora ne de e den e be daddy no kora ba come out
Yes, bedded. Says ya nanche wa bibi na we mu na ho na nsem maybe bi hu no kura bi e wo bia bi hu no kura bi e wo bia na obi a obaka za tie ha me ko se wa de se o ma sa nzu so bi ntu na busuafo na na so ko yi ma me da me ko fu ma aja me ko ya ma do kakra Gana then coming out, Kakadru Bibri. Oh, me ba in 2 weeks time, me ba peno am bi na mahataba. Mate hand here, me follow that lanji. Pacho Mate, it does it. Two ba me back door now, throw me, Anna. Me suma who dear mayor. Why? Pacho be for so room, obey me about room. The battle back Mami or Dawichi. Mami way fiti Facebook ma follow na on Kenya sasamu tra. Nanukra nti oka sakura so ACC so. Say kwapem no okan, say buru no okan. Say tree no because so nyanse bie ni because watch no ye program who nim baby a was start any baby a oko ende oko wie oko wie na mama ko say was we buy no me hu na hu so Kenya nsase ba ko mama penimu wa jimi papa ya so ba me a ka say wo nam wa bere wa bokwa so hwe de odi akotua ne hwemu ebe de no be Kenya nsase ai ebe de I was a boy for it. TV, how many more may you show me? Yeah, bro. I just I'll bet you the heat. And you will never be so no transacra. I'm a young Mumukra. It's your friend said, Mammy, wait, dear. Uncle, tell me the pass. What says the so papa now? Oh, what Jimmy? Office obi and oh, me the pass was saying because now me hope say obi be say the so say obi ba no or can say because oba what you also about the boy why program that say worry for we oba worry for now also so bonus so now the catch my minister Nadji Juma hey madam Nadji obi a watete enkwala atete ya kan se kwa papa ye jankola egu ni so ama mami atete enkola asi atete nkrofo di aka ho ai amenne omo we say lucky woman say our baby Lumba family mu lucky woman mami we ba Lumba family mu ade pankwa na atu Lumba awo ma papa mi ra aka ho sa Denise ya mami hwe no kwa eno no krampo no o wo gira bia kama e wo Canada honum enti no minim bieta wa be jaw say onim nyansa say onim nyansa say wo na wonim nyansa mami penito to hwe de odia ko tia wo hwe odia ko life you can't say ah okay we say me the pa because me o Canada one come mami me hwe na aka say mami o Kenya sasem da oh hwe ka akere no hwe na bo na no so well, and nice. We are highly disappointed in her, Papa. Anytime, Mamma, what a job now. You can't say, Mamma, say, we buy. Mammy be just to be an person can't a phone or can't say, me first time cry my video, and now done my baby, and you can't say, to meet wife, no crack, which is all you. That's our best soul, be our Joe Biku. You can't say why you're not just or say chickens and the bush of I belong to we say I a bear out there. I own 2 4 Kautu can foot when I say Kautu. Wow, anyway, ewo ye kan say o program say say na ne nkwase asem na okeka no obi so ate aso eguru sutu no on see na on kan say everybody be di Canada Japan atam na de amede ye no sa atam kra no na ne sepa me say ne sene kra wanya sika akoye ne kakra ne sepa egu na no mu ahu oba ka sia sensene ho oba afo sa no sia ba sa no ampa say krapo no wako polish no ho kakra minim wa policy no kakati life no bo no de yi da hye de mu no penitoto ya kan say ma
ya ka say asem a wo ka wo ni di obi atem nyansa sem na wo ka wo tufo Me da mase. wo ba wo odobro no medidi na tem maame akoso say was wo ni di na tem asem a wo kan na efutuo a wo ka say ya ka say of course so obi ayi wa aye wa de say maame no wa dwempa ma akwala no because onim say akwala ni sa e na ni kunu akwa ne ho e na nkwala bem iti no wa dwempa e de ma no but girl no or evil man O ka sani mo. Eh Ewurade ensu kra to ye den asese ama ye ho akire ye nse. Me ba che say wote O ka sani mo. Na ye ba che say wote aha yeah iti no your friend is say what me edi ye ka say asem say na papa papa ye fi wo to ya ko bi adaka yi no ma a onyama wo yi ye no pese ye fa mbre maame na ase a che sakola won suro nyame mpo se ma bo Won suro nyame a me maame no na me suro nyame. Now your friend is asem sana ye nya nkwasiafo ma agimifo ma omuti abrochira wo wei hwe me nsa de aye me nsa na aye mfiamfia no kwasiafo me se nyame betua mo amudi akoso atewa atem for no reason na sadie no so ebi betu mu nyina ma akoma wo Yesu Kristo din mu Ghana oba ekeke crampo no echese nyame etua omuka ene wo enimguase aka omu nyade na ye omu ya afọ papa no mu nimu da me kura me si am ye ma me supporter kwada me nim say na be ye no me nim da yes me nim say ye da ankofo be hia no but I say Kumasi dey me say me sorry nyane na me say I dey na me hu I am pa na say AIB na me sha ye ka dey say car bi na okotina mu no omusu di etira me say luxuries no and private car bi no why enu na aye omu ya Ashiwo Musta bia bi. Ashiwo Kami Ashiwo Muna make a cha. Asiwo mo papa na me say me dada me hu sa de na mama kuma because mami we me di ya o me mu say mami Nyankopon me mama me say si form. Nyame tini si form. Because Nyankopon say nyame na wo adwuma kra wo ye ni say nie. Mami we ya wo adwuma bu nipa. I ne wonya boni aye nkofo yi ni boni aye erade kasa ona bra bom ema obi enwu se maame no enye boni no waye won it be say kakra ya me hu ye kwa mama koma atom yem na but kunimdie na kwa no so na enam no maame no obe ye ka say enim gwase obudi gu ni na ganafo baba be panicho be say ebusia pani baba be koto maame enim apanicho me na me ka ma hu video bi kwa so one na underground o patch o obusia pani enye na eye ka say enye na ebe ye dachi because maame no sane nyame abono no Nyankopon nim ade a obetumi akoma odi ahye mu de obetumi aye na wedi kunim dada we kakre ekra no me makoma atom yem enti no sister ye nyina ese eta maame na chi because enkwala se enkwala kra bi no adwemu ebu omuta maame na chi enkwala mu nya ware ye the young boys kro omu ware ye omuta maame na chi omu kra ta maame na chi dindin fu ajimifo omuti abobọ for me se e chena wa hu meye video be ye tan ama akosi asewa papa bi ni ti kakraka baka se ni ti abofom akwasi aboaje jimifo no monto krama ne se e chena ye ne 10 ye ne 10 aden na ye ka say no credit ho pa mutumi hu no credit Ghana ye fi aye se ye man no say ye mutumi hu no credit pa na mo de ntro akata so but omu nyina nyame be yi omu nyina to anyim gwase be ka o me say maami we bi obedi nkunima ma obi kan hands down obi entimi enye hwe eti me da ase why me da ase pa because ese no akwadwa nti obi so nkasa da ase me da ase obi so mrongra mu a ne yenkoya anim na yesi me mayi ni kra aka 10%. Yo, and I can't just one. Me fro hase because of the boy ne no die da wase pa obi a se be obi a se be wo dwene a wa wo hunu se ade ye wo ya no de ye ma me wo so ebe ye wo ya mati ase enye no kre na wo se ye ka because ye te ya no se de wo kan ye ni mbra ya bre enti obi ntumi nya na de na se maame no call da ba bi na wo no wo don sa toto ne ma so I mean what is that
na free ye wo abegyina ho say maami ni timi ma islegan fia a police fua na den wo wie ya no asa ba say odi ni be ni twa asere aso wo mo nya correct aso wo mo nim de wo mo pese wo mo kire enti nyame be ko ama maami no ene service ye nyina no yata na ti ye mu bi no kra no maami asem ti na ma ye ba social media nke nim social media kra oh nyame shram ai enti nyame shram okay eti dache ma special ana eje ne samba no ensem a wahwie edi egu abonten no na maami me ye sure say ono so ebenya miss call edi free dache ma special won ensem a obekan ye anyways adofo bi so ba so e kire o madwen e wo sansemfu ano ho e pa cho ho so maami ho adwen kire kakra e wo comment section ho na share video no maami why me da say